Kubor nakaslem jong unong san Hima. Katba kajinyakan at hapadeng ke India bat ke Pakistan kala nangjur Hadien kajingja Pahalgam. Hanian kamiat ke Pakistan kala Siat hashilenter ke Khaput Hapar Gawal Jammu and Kashmir. Hashwa kania ke Islamabad kala persyangru ban penshraya ke New Delhi dak ba penkenya kajinyate akular sange ASEAN. Dak ba Siat hakibenta ke Line of Control LOC. Katkum ki khubor nakatanat yada layathu ba ke India ru kala Siat kala. Ke Line of Control kedai kejaka balai menjur dekat India buat Pakistan. Kebakini ki arliang mamla kila persyang ban peni kejinya suk. Ke Pakistan kala yai pen Kenya kejinya te sange ASEAN dak basiat hashilenter u Line of Control hakini gisngi baladep. Hanian kamiat kala Siat halai tali kejaka hajamu bat ki Shipai ke India kila pen pai kala. Kejingja thombor kila no Pahalgam kala penmi kejimbita de kari India barok kawe bat ke sorkar kala rai ban penshitom ke Pakistan ke baju kersha ni ki kamle no hak khando ke siap jong ke India. Ke sorkar India kala pen sange no ke Indus Waters Treaty kejingete akular ban penan kamlang ye ke wa Indus bat khang ban ai visa ye ki nong Pakistan ban wan sha India kala betharu ye ki nong Pakistan ban mi no na India. Katba ke Pakistan kala pen pai kala dak pen sange no ya barok kejingete akular hapading kini ki artali kiri bakan thop ye ke Simla agreement ke pentri kam ye ke Line of Control. Menteri rang ba adu kari Narendra Modi ulaong ba kajing snosi bat kajing bitar kalawan nadu Kargil hadu Kanyakumari Hadien kini kajing thombor ki le no kani kajing thombor kamdei tang na kabenta kinong jungok kai hendai kadai ba kinong shuon jong kari ki thombor ki nong shong shnong kari India long umodi.